Nama saya Muhammad Firdaus. Ni isteri saya lah, Nurin Syazwina nama dia. So sekarang saya berada di rumah Abang Jamil dekat area Kelang. Bagi saya Alhamdulillah semua dah lepas. Sebab sebelum majlis kita duduk tunggu kan, hari ni confirm stres lah, takut ada banyak masalah kan. Tapi Alhamdulillah ada Abang Hafiz kan, dia guide kita untuk majlis ni. Alhamdulillah lagi senang lah. And the day I met you, I think I met myself. I don't ever wanna be with anyone else. We got the kind of story that the stories would tell, different than I've ever felt. Function kak, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Main peranan memang akak lah. Akak memang MC terbaik kak, kata. Sebab akak guide dengan panggil lagi orang datang nak ambil gambar kan. Sebab kadang-kadang setengah orang kalau setengah majlis tak akan dengar punya kan. Kau family siapa tak dengar. Kali ni memang semua clear kak. Abang Hafiz guide daripada awal sampai habis. Dengan lagu memang TikTok bang. Terima kasih banyak bang. Darling, all I wanna do is be with you. And I know we've got our whole lives, no ending this inside. Untuk dekorasi memang terbaik kak. Sebab yang set ni pun memang Nurin sendiri. Isteri saya pilih. So memang Alhamdulillah dia pun memang suka putih. Tema pun putih. Untuk kat luar pula menarik kan. Sebab nampak macam old sikit lah kan. Kita buat nampak menarik. Kemudahan Alhamdulillah kak. Sebab ada surau kan. Toilet kat belakang sana. Cuma itulah. Kita ni pengantin tak sempat nak pergi. Sebab nak kena layan orang banyak. Untuk suasana okey Alhamdulillah. Sebab walaupun pagi ni hujan kan. Tapi tak ada pun yang datang rungut. Cuma memang clear okey lah kat ni Alhamdulillah. We've got our whole lives, no ending this inside. Darling, all I wanna do is be with you. Sangat recommend dekat sini. Kalau yang duduk dekat area Shah Alam, Kelang tu sinilah rumah dia. Kalau dekat KL tu pilih KL lah macam tu. Bagi saya rating kat sini saya nak bagi 10/5. Saya bagi 13.5.com kak. Ingat kenduri. Ingat apa yang? Rumah Abang Jamil. Semangat. Terima kasih bang.